Lah, kita di dalam. Sampai lah. Woi, bengong bae lo. Kenapa sih? Yaelah, gini amat sih. Elah lu, gitu bae lo. Kangen kola gua. Lah emang lu doang. Gue kangen. Ah, lu mah kangen duit kali. Lah kuan, ora dibagi duit. Ora bisa jajan gua. Emang kagak kola kagak bagi duit. Lah, iya. Kamu sepi amat ini. Gua cek kalian yang balas lagi. Coba aku samper. Gua kemeron ah. Wan, lagi ngapain, Wan? Gue lagi nganuin ayam ini. Yang bocah ya, ngancam main. Hah? Ayo udah, gue juga ini kagak ada kerjaan. Ya. Udah, gue lagi nganuin ayam mana? Ya ayam mulu, lu ada lu nggak kali ngapain motor. Iya udah ya dah. Sampai. Lu malam-malam ngani motor baik. Iya ini, gue disuruh mamang gua malam-malam suruh ngapin motor jadi gawean aja ini. Ayo dah, nyamper bocah. Ayo dah. Nenek-nenek, ada bayang malam-malam gue suruh ke warung. Lah, lu Yan. Dari mana Yan? Gue disuruh sama nenek-nenek ke warung. Yaudah taruh pedal Senin. Sabar bocah yuk. Ya taruh ya, lu naruh dulu. Ya. Kok kita cuma berempat doang nih ya? Ada yang kurang. Ayo dah, kita nyari bocah yuk. Ya. Das gua kola itu. Oh, iya itu. Terakhir kola itu. Mau ngebocor lo. Duaan. Iya itu. Masuk ke belum lunas lagi. Lu duaan aja lu. Gua puyeng jadi kola. Lu elah mikirin kok bae lu. Saya beli petasan buat bangunin sahur ntar. Ayo, nak. Bocah.